Trotro nene Prince Osasiedu wo Jamestown na ni nyina ne se ene yeda yeyide asi ho na yehwe emoa no kwan ye faso akinshum na se ne kwan paso anasa sen ene tie enti Prince ene Ghana de hie bia wo Jamestown yidi nkomo Prince yentie de omo kan International Day for the fight against IUU fishing. Nature say enema ekutia eye wona womo ekopo so no ene ana ometu ene esi wo se yemfa mo dero na saa nema na ekoso no eso ebebre ase na ne yaba bepie mu ewo Jamestown bebi a epo ne wo no enuanom anase mamefo a womo ene toton eye enam fish a womo koche ewo mpoano ede ba no womo na womo ye hu adwuma totom ede badwom ema hunsu unye bi eto ema hunkwan mu eyede ye ne mamefo edi nkomo abisa se enema ekutia epo adwumadi ekoso ewo Ghana no munimbi na aban ni so nhihye ya ode egu akwan mu se ode kuetia na mo nso modi a modi kuetia no eyade a yekoyenim anase bibi atosini aisese yedi hunkom aban ne de wakato se opese oboa na sanka kan na ewo yedwuma semu no otumia atwa so ma asomje aba nso afi bia oka nso onye hu adwuma nti ankasa na ebuofu ankasa enye se waba anka ye ubi se asam kra anka ye yiwa no we sense afi bia na obaka chen se ye tupum na ye tupum ye betwa light mu afi de etwa light mu ye petrol sam so ye be hwa amaye petrol no kra bi ba winkuta grossing we ya wuntumi nkoto petrol ata wuni ahode wuntumi nto petrol na enam na eba petrol no boarding ti enam na eba bia so no boarding wuni sika wuntumi nkoto nam sisi akoto emane nketewa mpo J2 ba kwa yese 1.5 wa hwe sa wudi kodwa ahen na wo beton no anasa wo koto chire adaka ba ako 100 million ahen na wo kwa akoton no nti hie ni ntumi nto sa aso na sika ni su ntumi nto nam no afi de ye sepa ye se ya nana so hu emobo no ntie ye mpaebo ontie asam so afi petrol no hwe mahe o hwe petrol ni man a ono aso obetwa light mu na ejuma no so asomdwe aban wo light no so ya hwa ye ntwa light no mu nda ye sisei e chan sisei wugu kompo a na ye twitwa ne bua no mu eye dinde e koso na die ya mesi enkwa no kro ye ntumi nsupporto nti on bua ye no hu ye mobo no ntie ya asam eno ana ye bisa ye papa wo hello wo pa 5 o tazi second bi e wo wole ke fish trolley se ni ya wo no ka me ba lo wo nye wo ye Cloton every month. Chicago na ka fono over 2000 akwa for every ton fin ton. Won pa fa ya fina na wo mobo. Ka ka ngbe ne na ahia ka wo la agbini akwa wo no phenomena ka ya wo. Akwa wo la atasi se na che no ha me. Ko ni fu we na me ka ya ka je jela bashia me. Wo jela bashia wo. Lu be le jela wa wo ka te ya he. Ya ka mo bi na nye. Mo ko na ka ise. Ha won pa ma fai. Na domo mi. Na kwa ne kama ni bi ne fe na kan wa ka wole nyawo ni ka te we a chara wa so no ka petrol te ka na ku e ba bu na ka shika fe ne pa fatai won pa fai na do mo mi ka ja ka fi ne kama ni bi ne fa kwa na fo mi ba kwa na fo mi je fi otemo ka atu eni ngmene wa atu ye ni fu e una ka ya we premise me na ka ba na ba ho aka wole amene chama ho ame fo no tete ka adwe wo wole wa me nya ame kama afachika une kai ukate wene ko ne won pa fai na kwa ne me fe awo bona fe ni ka amena ni e ba shama chelu enu won ka baja no banye wo ho chiko ka baja no o ko akomoko wa ko lo no kentuni onye no wo won pa fai na wo mobo ba ta si no jue ba ta si ni wo fe wo jue illegal fishing many illegal fishing wo se ni ya tan na ma yo lu kwa wo ne ko wo shan gbete wo na wo se ka kete ja no ahe wo pa ko for the fine na wo mo ni lu eche no ni petrol price wo basin ni wo shan wo ne ko wo shan ka ake ba ko wo ni na ya wo da o mo nje wo many few illegal ma use to fanke na ke wo farm ke ni bi akupa na ka jangba we ko je me gba wo iliga akwa jangba wo me like chufa je ke light je ya wo akupa do ke na machine ko na ka ni efe ko ni lo ji adla nu wo ne ko ka sa agba me nu wo ne ko wo ye se to wo